Thank you.
ତାର ଡେଣାଟା ପଳାଉଛି। इदं विष्णुर्विचक्रमे प्रेधानिदधे पदौ सबोधमस्य वांसुदे अन्तराकलसीनस्नपनः देवाधीनां पूजनः असद्दियवापा अग्रे कलसे पूजा पूजा पंजा घेरे नैत्य मेधादिदृशि जलोचन ब्रह्मादेवता पंचगम्भीरेण सुनगणे विनियोगा ओम पूषाभद्राक्षरेण पञ्चारुदोनुदानयन्तानध्ये शक्सभिता सलक्षरेण षड्रुदोनुदानयन्तानध्ये बाध्य से रही सब जा कलश धरिक मंदिर को जीव बस्त से
अदांबरागर्देन श्रवणं देवादीनां पूजनं स्नानमण्डपस्पतिगुणाभ्यो नमः नमः पुष्पाणि पूजा अदा दक्षिण पञ्चरत्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्रह्माद्वयं मुरुजनुपदनगणपति हर्देवता पञ्चामृतकलशं श्रवणे विनियोगाः ओम सरस्वती भवयन्ति सस्रोगसः सरस्वती मञ्जधासो देशे भवत्सरितः अन्तरागर्देन श्रवणं स्नानमण्डपस्पतिगुणाभ्यो नमः नमः पुष्पाणि पूजाम् अथाहृते औषधीर्जलन्द्रढ्या सोमरुचिरनुषुभिधन्नविष्णो हृदेवता औषधीरकस्रवणे विनियोगाः औषधीः सोमराज्ञेर्मह्वीः सतवीचक्षणाः तासापशिल्पमुत्तमाभङ्गामाय षड्गो हृदे अन्तरागर्देन श्रवणं स्नानमण्डपस्पतिगुणाभ्यो नमः नमः पुष्पाणि पूजाम् अदाः पश्चिमे ओम हिरण्यगर्भैर्यजमत्रज्या प्रजापतिर्जनुपदन्नविष्णो हृदेवता रत्नोरकगणद्रवणे विनियोगाः ओम हिरण्यगर्भस्समवप्रदात्रे भूतस्य जातः पथिरेण आसीत् सदा धारपृथिवीव्यामुदेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम अदा अन्तरागर्देन श्रवणं स्नानमण्डपस्पतिगुणाभ्यो नमः नमः पुष्पाणि पूजाम् गन्धद्वारा नित्यजमन्त्रज्ञा अथर्वणरुचे जगते धन्नाभो देवता गन्धोदकस्रवणे विनियोगाः ॐ गन्धद्वाराङ्गुराधर्षां नित्यपुष्टां करीणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भगवतेर्जिनम् अथ अन्तरागर्देन श्रवणं स्नानमण्डपस्पतिगुणाभ्यो नमः पुष्पाणि पूजाम् उत्तरे श्रीसदैत्यजमन्त्रज्या भार्गवरुचे दृष्टुवदनलक्ष्मी हृदेवता पुष्पोदकस्रवणे विनियोगाः ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पुण्यामहोरात्रे माध्वे नक्षत्राणि रोमावसवेदौ यात्तम् स्पतिगुणाभ्यो नमः पुष्पाणि पूजाम् हरिनित्यजमन्त्रज्ञा उत्समतरुचे उष्णिकितन्नसोमो देवता फलोदकस्रवणे विनियोगाः पुष्पाय